Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na YouTube kanalu. Znači, ovaj video je samo da sam napravio, to je Luka Bogojević, moj drug iz odeljenja, koji ima isto YouTube kanal, koji ću sada spomenuti. Napravio mi je intro, znači puno mu hvala što mi je napravio intro. I povodom ovog intra koji mi je on napravio, želio bi da ga isreklamiram posle ovog videa na 5 video snimaka. Znači, reći ću, subajte se na Luka Games TV i eto, reći ću da se imam kao suba na vas i tako. Znači, eto, sad ću da kažem, znači, subajte se i na moj kanal i eto, to je to od ovog videa. Ja posle intra ništa neću pričati, posle intra kraj videa, tako da sada ću reći like, sub, share i subscribe i normalno subajte se na Luka Games TV. Tako da, eto, samo sam to želio da vam kažem da mi je Luka Games TV napravio intro. Hvala mu puno, očekujte video sa njim i eto, to je to od ovog videa. Ako si dao, lajkujte, šerite i subscribeujte. A sada ide intro. Poz!